Svaka vaša fotografija može služiti kao alat za praćenje. Ali kako? Tehnologija prepoznavanja lica sve više napreduje, od kamere na mobitelima do kompleksnih sistema za video nadzor. Zemlja s jednim od najrazvijenijih sistema praćenja je Kina. Ima više od 700 miliona kamera, dakle oko 500 kamera na 1000 ljudi. Kina nije jedina. Ova tehnologija je značajno prisutna i u Rusiji, Velikoj Britaniji, Americi. Kako ona radi? Softver prepoznaje lice sa videozapisa i upoređuje ga sa bazom podataka gdje su arhivirane slike i pojedinosti za svakog građanina. Te baze podataka mogu biti i društvene mreže. Ovakva tehnologija ima raznovrsnu primjenu. Vrlo često se koristi na velikim skupovima poput protesta i koncerata, prije svega u svrhu sigurnosti građana i otkrivanja nelegalnih radnji. Zahvaljujući tome, policija je u stanju pronaći traženu osobu za svega nekoliko minuta. Međutim, i ova tehnologija može biti opasna zavisno u koje svrhe se koristi. Velika je šansa da se vi, koji upravo gledate ovaj video, već nalazite u jednoj takvoj bazi. Američka kompanija Clearview AI poseban je softver koji u svoju bazu podataka sakuplja sve fotografije sa društvenih mreža. Iako je Europska komisija razmatrala zabranu ove tehnologije, a UN upozoravao da je to kršenje ljudskih prava, do danas se nije mnogo uradilo po tom pitanju. A osjećate li se vi ugroženo zbog razvoja ove tehnologije?